Ćao ljudi, imate rođendan, danas ću vam pokazati jedan trik sa kartama. Evo vidite, tu su mi karte. Ako prvi trik, što treba da uzmete ove karte, ja sam uzeo pol špile. Gledajte ovo sad. Pa kako da uradite to? Ajde, širam to mi. Uzmete to. Sastavite tu 3 prsta, tu jedan, samo vučete. Samo. Tako. I to staje trik da ni ne može postojati. Samo ovako očudno smiješno izgleda. Smiješno izgleda kako vidite se. Drugi trik. Ovako imate karte. Sad samo ćete treba da ih to će trebati uraditi. Sad uzmete jednu kartu. Uzmete odavde jednu kartu. I ništa se ne desi, ali